ingko nga po, lolo't lola. Yan siguro Kenny ne kevit Pope Francis in World Day for Grandparents. O yan, balo yun na kanyan. Kenyang Domingo. Yahita maguluta kanyan. Nano ya talaga yung pag-celebrant mo, itang Domingo o itang second Sunday of September? Ela pareo reng ebanghelyo. Agpangkeng makasulat ketang ordo, itang ordinary gospel. Agpangkening gagamitan tamong kapampangan misal, aliwaya ing ebanghelyo. Problema ita. Kanako agyang saning gamitan. Ing importante, sanong ebanghelyo ing connect mo. Kaya pisasabihan tamong di Santa Ana ampoy San Joaquin. Nya pinili kayong kaya katang kapampangan misal. Kasi kanako mas makabagay. Kaya pisasabihan tamong den grandparents na ning Ginong Yesu Kristo. Kaya sakit ang ebanghelyo for ordinary time. Ako naman ning mag-omilya, aliwa naman ni kayo. O ba't mo aliwa akong magdesisyon? Nung ikayo mo yung mag-omilya, yang sano pang ebanghelyo yung ginamit, walang problema ka na ako. Pero uling ako yung mag-omilya, ako kakangkang. Nga ng Jesus, karing alagad na kapalad yo. Ikit dading matayo, ing kanakong gagawan, dimdam daring balugbugyo, ing kanakong sasabyan, ing kanakong panaral, karakal dareng bisang manakit, king ikit daring matayo, pero ay dahikit. Karakal daring bisang makaramdam, keng dimdam daring balugbugyo, pero eda dimdam. Dati ing kanakong interpretasyon makaniniya. Uling di Santa Ana, ang popay San Joaquin, lolo nala, ang popang lola nala, mekad eda ikit, inggewa na ning karela nga po, Yesu Kristo. Mekad eda dimdaming panaral na ing tuturo na ning apura Jesus nyapin, o ini mo ing kebit dang ebanghelyo. Uling matuwa nala, eda ikit mandugo ing apura, king kabyas na king pamagmilagro na, pero rin ing alagad na ikit dauling kaya benala. So makanitahin ka na akong dating interpretasyon. Literal yang bagya. Pero ngeni, ining ka na akong interpretasyon. Ining mensay ng Jesus ay ni, para ka rin alagad na. Niya sinabi ni, tutukuya na, dingalagad na, kapalad yo, nga nakaringalagad na, ikit yung eda, ikit dingari aliwa. Bagaya naman, kareng mga tuwata mo. Ing ebanghelyo ngayon, bagaya naman, kareng grandparents. Mo bilang grandparents ng Jesus, no agyang ninumang grandparents, agyang ninumang ingkong at apo, lolo at lola. Ila rin tutukuyan na ng ebanghelyo na sasabihan na kapalad yo, ikit yu ing eda ikit daring aliwa. Dimdam yu ing eda dimdam ding aliwa. Nino mo kano kaya katamongan kaya king yato, alalangan na nga pong ginu. Deng king bie dakal na ikit, deng king bie dakal na dingdam. Nino mo kano kaya katamo kaya king yato. Ing dakal na aranasan king bie, ing dakal na delanan king bie. Dakal na ikit na etapa ikit, dakal na dimdam na etapa dimdam. Alangaliwa nung nerenge katamong apo, amponging kung rengke katamong grandparents, wisdom yung pisasabihan, experience yung pisasabihan, alang makasambot ka rin kaya katamong grandparents. Nung atatanda na niya ng kasebian nga na marami ka pang kakaining bigas. Nga na ning matuwa o nga na ning ingkong keng apo marami ka pang kakaining bigas.
Imburi ng sabihan, iya, marami na siyang kinaing bigas. O kaya itang metong pangkasebyan, ngara rin kaya katanga po ang ponging kong, papunta pa lang kayo, pauwi na kami. At inyang geway, Pope Francis para kaning World Day for Grandparents, metong yang prayer, blessing niya pinoyning ka na akong dilema, kapilan ke gamitan, nung keng Domingo, o keng second Sunday of September. At yun lang blessing, deng grandparents, sampong elderly, nung makananatin lang blessing, deng mothers on their Mother's Day, ang po pareng fathers on their Day of the Father. Nga na, ning panalangin na gewa na ning Papa for World Day for Grandparents. Thank you for the wonderful gift of our grandparents. You have given them to us to be our guide as they share with us the wealth of their experiences and the wisdom that they gain through the years. Matuwa na la, pero hindi mo matatawaran ang pagiging matanda nila dahil hindi mo matatawaran ang kanilang mga karanasan, pinagdaanan sa buhay, ang poring karelang wisdom. Palagi, wisdom, it goes with a lot of experiences. Wisdom goes with dakal na delanan kingbye. At maralas na maralas, dakal na delanan kasakitan kingbye. I guess it is for this reason. Inyapin, paulagahan tala risan taana ang poy San Joaquin. More than being the parents of the Blessed Virgin Mary, more than being the grandparents of the Lord Jesus, nune paulagaan tamo ing karelang ketuan. Paulagaan tamo ing karelang karanasan, karunungan, wisdom, delanan kingbye, marakalakasakitan niya. At ing pamagpaulaga tamo ngayon, ikaring pengari na ningindong birhen, metong yan namang pamagpaulaga tamo karing kaya katamong mismong grandparents tamo. Agyang den kaya katang grandparents, masakit nung kasabi. Agyang masakit nung kautos. Agyang masakit nung sesen. Ingagagan na kako'y tatang ko. At syulangan kaya reni, masakit yung kasabi, masakit yung kautos, masakit yung sesen. Pero we cannot deny the fact na papunta pa lang tayo, pauwi na sila. We cannot deny the fact, marami pa tayong kakaining bigas upang mapantayan natin sila. Karanasan-wise, wisdom-wise, o dakal-delanan akasakitan. Talakad tapo. Pakamalan kung bininyagan manalangin tamo, lalong-lalo na karing sablang pamilyang Kristiyana. Nga tamo nganing manalangin, Ginoo, bendisyonan mo ring kaya kaming pamilya. Ginoo, bendisyonan mo ring kaya kaming pamilya. Para ka ring sablang Kristiyanong lalaki at babaying mitagulaling karing biyera king pamakyasawa. Ban maging banal lang talapatuto king lugod, pilata ng Kristo at ningkeyang iglesia, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, bendisyonan mo ring kaya kaming pamilya. Para kingalang pamangabiran, apami palakad king pamamyetuknangan at kapanintunan, banding sablang tao, mika pamikatagon lang magobra, at manese pamilya, karing masanting akapaligiran, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, bendisyonan mo ding kaya kaming pamilya. Para karing pengari, balang mabiyasang manalig king Dios,
kabang magkapilit lang mantabe karing-karelang anak, painturo king matampang pamibiyebye Kristiyano, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, bendisyonan mo ring kaya kaming pamilya. Para karing kaya katang pibale-bale, ban kumatmula king pamitatambayan at kapayapan, at bandang sablang galame, at banding sablang galame na parati lang makasadyang mamatawad, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, bendisyonan mo din kaya kaming pamilya. Tanggapan na sana ng Diyos ang kapasalamatan dari Sardas at Luz, Imelda at Clifford, Ray, Tony at Rose, Jaime at Adena, Lisa, Kate at Ram, Anthony Chase, Katrina Camille, Villa, at Eileen Cambeda ding kare-kare lang ang pamilya. Tanggapan na mo naman sana ng Diyos ang kapasalamatan daring mag-aniversaryo, kinkarelang kasal, Rodney at Clarice. Ipagkalam na sana ng Diyos yung kapag nasandang safe travel di Ram, Jacqueline Crizel at Neo. Pagkalam na sa special intentions dari Mary Manette, Nelson, Joselito, Dikat Helen, Ella, Eleanor, Jonel, Pauline, Socorro and family, Sarah May, Camille Angelica, Benedict Gerald, Patricia, Romel at Lori, Francet Angeli, Prima Cristina, Carol, Latidan and family. Pagkalam na sana ng Diyos yung kapag nasandang speedy recovery, good health, at healing di Benita, Remigio, Ricardo, Melissa, Maricon, Ronnie Perry, Rose, Milger, and Antoinette, Clarita, Irene, Pauline, Janet, Joel, Rick, and Titat, Sion, Jennifer, Danilo, Carmen, at Dixon. Pagkalam na sana ng Diyos yung pamanantabet protection ning Banalaya Espiritu king pamilya dari Ani, Antonio at Josefina, Alfredo Jr. at Amelia, Bert at Angie, Imelda at Clifford, Ray, Eusebio at Norma at Andrea at Yulino sana king kayaryan ng maligaya. Ring kaladwa dari Manuel, Teresita, Mark, Louie, Juanita, Cesar, Marian, Merla, Olga, Arsenia, Siriaco, Rodolfo, Emiliano, Nieves, Perfecto, Paz, Jose, Trina, Perla, Benedicto, Rodrigo, Mark Romuald, Felicidad, Maricon, Lionel, Oliva, Daisy, Cecilia, Cesar, Villahermosa, Walt, Oscar, Kenneth, Tristan, Estrella, Estela, Amando Senior, Narciso Walter, Ana Maureen, Paul, Richard Jules, Rosette, Sar Noel, Agaton, Consolacion, Nida, Demetrio, Belen, Danilo, Emelita, Rolando Lai, Cristeta, Marnie, Victoriano, Abel, Armando, Alejo, Consuelo, Faustino, Lel, Gerald, Rosita, at Julian. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, bendisyonan mo din kaya kaming pamilya. Ngayon ni aduan taming sarili tamong kapagnasan. O Ginoo, pepabanalan mo ing pamakyasawa kapamilatan ning pasabing buklod ding kasal at pakiwangis mo itiking pamisan metong ng Kristo at ning iglesia. Bendisyonan mulat pabanalan din kaya kaming pamilya, ban kanita, king balang pibale-bale, magaring kapayapan at lugod, kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen.
talakad tapo. Manalangin kayo kapatid, baning kaya katangdawon, matanggap ya arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapane saning Ginoo, iting daon karinggamat mo, king ikapurit kaliganing kayang lagyo, king kaya katangi ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. O igpaming miglalang, tanggapan mo reting ayin bilang tanda ning lugod mi. At pagkaluban mo kesa ng dake king kanwanan, apengako mo kang Abraham at ding kayang palipi. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Ning ginuman at iniyak kaya kayo, At kaya kaan timuri, iyat nayo ring pusuyo, makayat nano king Ginoo, pasalamatan tayong Ginu at Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati, at numan ka rin, o yigpa, Diyos kingalananga, at lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristo, akya kaming Ginu. Kapamilatana, linob kaking meto nga bayong kasunduan, king kaya kang balayan. Binalik ming tao king grasya, ning magligtas ng misteryo, ning pamanatbus. Pagkaluban ming dake king dibinong biye, kapamilataning pamakisan metong nakang Kristo, at gewaming talapagman aking kayang alang anggang ligaya. Kambering sablang koro ring angelas karin banwa daralit ming kaya kang ligaya, makiyabe kami nga lang tok ng babye kapurian kaya kat ngaming kakanta. Hosanna, Hosanna, kakatas, kataasan. Hosanna, Hosanna, king kakatas. Luwaing daratang, king lagyuning ginuon yan wan. King lagyuning ginuon yan. Hosanna, Hosanna, king kakatas, kataasan. Hosanna, king kakatas, Tunay kapin banaloyig pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Uli na nita pagparalampumi, pabanalan mula sana, dening ayin king Espiritu mo, ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang loob, king pamaylas at kamatayan, king waning tinapet, pepasalamat yakeka. Piraso na at binyane karing kayang disipulo nga na tanggapan iti ikongan at kananye. Iting kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat na ningapunan, king waning kalis, pasibayang pepasalamat keka, ibinyaning kalis, karing kayang disipulo, nga na tanggapan yeti, ikongan at minungko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban keta mi patawaran la ding kasalanan. Dapan yu iti bilang kapigaganakan kanako.
ing misteryo ning kasalpantayanan. I Cristo meteya, Cristo sinublian meteya, ebie. I Cristo tinapening biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan, ing pepalyeryan mo kami, matang pangtalakad arapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, kingi kami ngansang, misulo-sulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan me oyig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban biganap yaking lugod. Kambening kaya kaming Papa I. Francisco, kambening kaya kaming Obispo I. Florentino, at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatid ming pepay nawa na at mananayang panga subling miye at ding sablang mayangon na king biye. Tanggapan mula sa king maligaya mong arapan. Pakalulwan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga. Ban kaya be ng Maria ing Birhen induning Diyos. Kaya be ng San Jose akayang esposo. Kaya bedaring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburyan, king kekaban ning panahon. Puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banalay Espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alananga. Ngeni manalangin tangmit mong kapanaligan at lugod kingig pa, karing nga manong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ipaming ayat syuban nuwa misamban iyaying lagyo mo. Datanging kayarian mo, mi pamintuaning loob mo, ketiso uli antibang nuwa mi pamintuaning waning loob mo, ing kakanan ni Aldo, ibiye mo ke kami, Aldo ngeni, ampon ipatawag mo ke kami, ding sal lamig ka, anting pamamatawad mi, karing ikasala ke kami, mga yemuke ay sawal king tukso, nunne ikabusking maro. Ikabus mo kami o Ginoo king sablang maro, malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panawon mi. Ban king kasaupaning kang pakalulu, parati kaming mikabus king kasalanan at miligtas king sablang
kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian at ing kayo payan at ing ligaya manggaman king alanangga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo. Ing kapayapan ko, babiye ko kaya kayo. E mula sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, no nelawan mo ing kasalpantayana na ning kaya kang iglesia. Pamayapan mempon bilugan, agpangking kaboryan mo, ikang mabibiyat magari manggaman king alanangga. Amen. Ang kapayapanan ning Ginoo manatili sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka ate mo rin. Ipakit tamoing mikakametong tamong king kapayapan. Kapayapangan po kaya kayo nga. Cordero ng Diyos, ang ilalako, king kasalanan ni yato. Pagkaluluwan mo kami, Cordero ng Diyos, amilalako, ing kasalanan ning yato. Ibigay mo kay kami ing kapahiyan. Niyo ing kordero ning Diyos, niyo ing milalako ing kasalanan na ning yato, noon daring mayayawis king apuna ning kordero. Ginoo, e ako matampang tanggap kaya ka, dapat iagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
manalangin tamo. Oy paming malugod, ing anak mo, mi bait yang anting meto nga tao, ban kanita ing tao, malyari yang mi bait, pasibayo keka. Abang pakanan mo kami king tinapening biye, abukod mong ibabye karing kekang anak, katman mo kesana king espiritu, aking kapamilatana, maging anak mo kami. Itiyaduan mi kapamilatanang Kristong ginumi. Amen. Ang ginuma na tiliya kaya kayo. At kaya ka At atimori. bendisyonan na kayo ng Diyos, amayo payang tuto, ing igpa at ing anak at ing banalaya Espiritu. Amen. Ing kaya katang misa midawon ne, umena ko king kapayapan ng Kristo. Salamat King Dios.